ngahweruka tobanziza nzavuga ukuri wambukanye twaje mu modoka mbi bita ngo Simba Coach nimba ari Simba mu Kinyamurenga gushinguzanya Imana ntakari umuvunja izaye kwivunja Zaburi ndirimba siya Dawidi Zaburi ndirimba siya Benazafu Iva mutima Aizade Ituhamya bigende Zaburi ndirimba siya Dawidi Zaburi ndirimba siya Benazafu Iva mutima kuvumba mashimwe y'abandi haleluya narebera mu madirisha abandi batamba Yesu karabanura kutoni araza azura iganje yapfuye bibaho indirimbo yanjye yari impano zageza tumami dukurugero bwiza guwatawe ungiziranye bagenda banyura udusezero kabizita masezerano atabarika wampaye ahora nganja kuvumba amashimwe y'abandi barebera mu madirisha abandi batamba Yesu karabanura kutoni araza azura iganje yapfuye bibaho indirimbo yanjye yari impano zageza masezerano atabarika wampaye Zaburi ndirimba siya Dawidi Zaburi ndirimba siya Benazafu Iva mutima Aizade Ituhamya bigende Zaburi ndirimba siya Dawidi Zaburi ndirimba siya Benazafu Iva mutima Aizade Ituhamya bigende
Timiza. Mani kore bikomeye. Hallelujah. Nahuye na Mesia, Augo, nahuye na Mesia. 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 Sanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga bananye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba akarusho ubwo wamenyaga yuko bahuye
Amerika yari afite igikorwa rongaye kandi sinzi rongaye nazaga ngo nahantu uriya mugabo yari afite imodoka mukubitira amashina we ni umuntu mwiza dusengera mu gitondo nshaka no kubakweka ngo mbanze nze hano mbone gusubira baravuga ngo ni kure dati mbanze ntarameyo tuza duhura na jamu turatinda ariko mukiza arabize yuko iki gitambo cyakiri ku mutima niyo mpamvu natwe twihuse kugira ngo tukibe muke tubabarire kandi dufite ibiterane bine nzozererana nawe n'umugore paka nsubiyeyo muzonda kuja muri honeymoon muzoyivamo uvuye mu makuse yose mone kuja Dubai nimba ari naho baharashe muzoja rero dufite igiterane hano kizaba hano mugira umushumba mwiza mumukubitira amashi pasiteri twebwe abanyakigali nje ndimo iyo ntekereje Grace niyo nari nzi cyane ariko ubu ngubu ikanisa rifite amavuta irino kanisa ririmo kandi kubera umushumba wanyu mumukubitira amashi cyane pasiteri turagukunda tukuri inyuma mu bana uzubara uzudushiramo kuko washingiye neza mu mavuta udafite utuntu n'utundi igiterane kizabana guhera oya kuwa gatanu tuzaja muri kwa gapapa usenga ugita gute kuri gospel umoja ni wazabera overnight none kuwa gatandatu no ku cyumweru bibere hano yeme twabatekeye neza ntimugira ikibazo nubwo twakereje ariko hari abavuga utumwa benshi abacuranzi ba Moses ndakibakumbushe mukubitire amasho kuri ico giterane hari amakanisa menshi ariko umwuka watuyoboye kuza hano rero sinogera ntavuze ijambo nari kuvuga hano ndi kuri furayaga wo gutanga akantu gatoya papa mfatira kuri note zamuka gatoya sio mimi tena sonani yangu hayo yanitosha sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha ongera manuke ano kwenye mapungufu kwenye mapungufu yangu ndipo nguvu zake zatimia. Ijambo nari kuvuga hano nzorivuga neza muri kesha na niyinga. Ni ijambo rivuga ngo ako nateguye menshi ga missionnaire yotegura ijambo rimwe ariko ijambo riravuga ngo nuko buri muntu wese abere ndi inyunganizi amukomeza buri muntu wese uhumeka. Ese umuntu uhumeka azamwita gute? Uzuhumeka oya siza kana gatemba azakora ibihumeka zose azatagutse muri biology basi ibinyabuzima ibinyabuzima byose umuntu wese uzikazopfa akava mu mubiri mwe wese buri muntu wese abera undi nyunganizi amukomeza ngo wowe wita kukomeye wakomeje nde ngo ku ruhande rwanyu ngo buri muntu wese abera undi nyunganizi amukomeza mureke kuryana nimukomezanye agakora rikaha ngo gapinga kahariye umuyumbe waho nuko bisayikora ngo ntakivugana nuri iwacu bireze twebwe iki tuvuye Igoma harano batwese hari itore hari mutubari akako aho bakabari itambara yo bavuga muri Kenya hano bakabari
hano amasasu muri Kenya umudu akavuyo kakaba mwokwibagirwa ino kanisa hojami ihene mu itorero nyakuri sibi itorero nyakuri ni wowe ndani muki ni iryo jambo ngo buri muntu wese mu bande rwiwe ibintu by'amacakwe none mu banyamurenge bireze ubwoko bwacu buragoye muze mureka tubivuge ubwoko bwacu buragoye iminota yanje irashize ariko ugende mu wasome nabara 15 tagira ngo nabuze amafraze ga kiriki pastor yansomera ataza kuvuga ngo nabuze ibya kiriki hansomere umuntu azavuga amafraze akagira ngo ni itiku navanye Kigali soma hari aba ni 15 nyine nta matiku nazanye hano nazanye ijambo ry'Imana ryuzuye Abaroma 5 no ku murongo wa mbere na kabiri. Twebwe abakomeye Aho dukwiriye kwihanganira integeke z'abadakomeye. Aho izo ni zakiriki Ntitwinezeze. Aho umuntu wese aberiki muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Amen. Kuti ijambo ry'Imana mashi Pastor tonganye gutya ntasomye abanyita igipfu kwize nimba ari ikiyumbe gicafuye kinogi ni ikiyumbe cacu cikigi abayimbe bifaranga gusa basigaye bareba ngo se ngo bampaye ngahe bagwanga hano waje mu kazi waje kudandaza hano tuza abayumbe ataramuha mikoro tazaguruka tazanezego tazayisheganya uri igiheko umuntu Pastor wihangane mwakiriye umuntu wa drone wo hejuru batumiye kiriki ndaje hano uko nuko mutarampa ngombwiriza ku cyumweru ikorari ya mbere iricaye igisirimba ca mbere kiricaye wigiki waje gukora iki uri igiheko ino turu ya Nairobi timuzongera kuntumira nzokora igitangaza Bwana sifiwe njewe defo azaho nimba ari umuntu w'inshuti n'abarevera kuko iyo mba ntari inshuti n'abarevera ntibari kumpikanisa indicators yuko nta kibazo nigirira nuko bampaye ikanisa Bwana sifiwe iyo mba ndi indaya ntajyo nari kubona iyo mba ndi umurozi ntajyo nari kubona ico banziza nza mvuga ukuri wambukanye twaje mu modoka mbi bita ngo Simba coach nimba ari Simba ngahweruka namara kaza kwigira VIP hano zagenze gute abayumbe bikigi ko mwageze mutarama ta kandi kantu zagenze gute ikarisa ryabaye business gushinganisha gushinguzanya tikoza vuga mu Kinyamurenge gushinguzanya Imana ntagara umuvunja izaye gwivunja narivuze ngo Yesu yigeze gusanga abadandaza mu ikanisa asinga umugozi arabakubise tawanyikisha inuma zirasohoka anerete gukira bigitangaza kubera kwanga kavuye mu ikanisa akanyine kariho ubunyine kubera ko iminota yagiye tugiye guhudumira iminota 10 oze kandi mu mpundi twarabakunze kubera ko iminota yagiye tugiye guhudumira iminota 10 oze kandi mu mpundi twarabakunze titurutu yayo turabagabo ubu none mfite ikanisa mfite itorero ari yanyoboye ry'igicaniro ni mu nyima mikoro ndayifite Pastor ngayaga nyima mikoro yawe uzonyima ni yanje Kigali uzokinga n'igicaniro uzokinga kuri YouTube none se samwe imirimo yose nimwe turasoje none rero aya amafraze iyo uvuga udafite umwanya usa nkaho warambiye abantu ariko muzukuri ni iyo phrase mbasigiye buri muntu abere ndi nyunganizi amukomeza papa curanga